abandoned warehouse 5 miles down the road from the Barris interchange. Ndahantu hari cya warehouse kiri abandoned bate utagikoresha kishaje. Uze ni ugiye gusanga tuguye mugenzi wawe kandi uze wenyine n'abagenzi bawe bake ntuzanga kujya kunkanga kanga no kunera ubwoba. With my son. Uzana umwana wanje. Aramukupa siki. Kujya kunkanga ngo ntera ubwoba nje baracyabontera ngewe baroza. Wewe urankanga we wamusenzi we. Abagabo bose bakono bihaze. Baroza afite uwo company ikeneye ntabwo wajya kumukanga. Ko bose barakeneranye. Yeah, it'll work. You, me, LJ? Yeah. Just hope it works out for McGrady too. Kumanga umwana McGrady na se. Muzehe. Bari mu nzira bagenda dore bariyeri. Dore bariyeri imbere yabo. They must have closed up the roadside. Muzehe yakasikorosa bitego muri bariyeri bonye yigeseho. Hahandi utayikwepa. You gotta turn around, Papa. Papa bazikata. Go back to Sona. I can't. Papa rwose ngiye kujya muri Sona papa. Kumbanga dore kiri ndane muri gereza. Dore kiri ahangaha sura mbaya ziracacana. It's a piece of garbage. Yagiye hangara hakana arabeshya besha ntari arambeshyira nje ntabwo muzi n'imfungwa arabeshya. It's everything we have on the escaped prisoners. Yose hanga dufite amakuru sakeneye ku mbohe zacitse. Amakuru azivugaho. You don't know Michael Scofield, is that right, Jorge? Ntago Michael Scofield ngo muziranye harya habe n'agakeya. You sure you don't want to change your story? Amagambo mbwiye ntago uri buyahinduye Fernando Sukile. Kwanga hambona kutari George. Izina baduha yanga barabeshya ufite impapuro mpimbano z'ibyangombwa. Ayanga ufite ande mazina ibi niki? ¿Qué es esto? Ibi niki? Wowe na Michael mwakize muri gereza imwe muri America, Fox River. Sengo muraziranye. This should help make you a decent price. Sasa hano. Thank you. Hey. Should be able to see him coming from up here. You know, Link,